Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Those who deliberately target and kill police officers must know that the state will pursue them. Mo kgasong eno re utlwa fa mapodisi a batla babelaelwa ba bangwe gape ba le babedi ba ba golagangwang le thuntso ya mapodisa le mabedi le basadi ba le babedi kwa Reiger Park. Makoko a dipolotiki a gagamatsa matsholo a one a go ngoka batlhophi jaaka letlha la ditlhopho tsa dipuso selegae le a dumela. Disparity ka teng from mosebetsi a ke kgethe. Dingwaga di le 14 morago ga matlhotlhapelo a Marikana, ditiragalo tseo di santse le ntho go ba ba neng ba le kwa Kopi kwa Marikana. Mothoetsho Madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tla re diale. Mapodisa ba tla babelaelwa ba bangwe gape ba le babedi ba ba golagangwang le thuntso ya mapodisa le mabedi a lephata la twantsho ya digongwana le basadi ba le babedi kwa Reiger Park kwa botlhaba jwa Johannesburg ka Labotlhano o fetileng. Motlatsatona ya mapodisi Poli Bushielo a re ba ba rweleng maikarabelo a tiragalo eo ba tshwanetse go atlholwa. Taelano e neng e tletse kopelo Siphiwe Sebeko o simolotse go direla SAPS ka 2019 lepodisi leno la dingwaga di le 28 le go botswe jaaka motho yo maitseo yo neng a rata go tlhokomela ba bangwe e bile itlamile go direla le go sireletsa ba bangwe. His job was to protect, and that's exactly what he did. If there was trouble, if there was a strike, if it was a day or night, my phone would ring and he would say, "Sisi, are you safe at work?" Sibeko o bolokilwe ka phitlho ya semmuso ya sepodisi mme ba dira mmogo le batla phitlhong ba tlotlomaditse lepodisi leno la Mmotlana jaaka le ne le thusa batho le fa le se kwa tirong. Mokomišenara wa bosetšhaba wa Nama o tshwere a re ba tlile go tswelela go batlana le ba ba rwalang maikarabelo a leso la gagwe. There are people behind bars. The investigation and criminal justice process will take its course and justice will follow. Those who deliberately target and kill police officers must know that the state will pursue them relentlessly and bring them before justice. Mmelaelwa a le mongwe wa dingwaga di le 23 Regan Collins o tshwerwe mme o lebanwe ke ditatofatso di le mmalwa tse di akaretsang di le pedi tsa polao, maiteko a polao le kgothoso. Motlatsatona ya sepodisi a re ba batlisisi jaanong ba mo motlhaleng wa babelaelwa ba bangwe ba le babedi ba ba golagangwang le dipolao. On that Thursday, I instructed the provincial commissioner and also the deputy Ntatekekana to say they must do everything in their powers to make sure that the two remaining, we are getting them. Sibeko le modira mmogo nae Thapelo Tlamatsane ba ne ba tlhaselwa fa ba ne ba tsibogela thuntso kwa Reiger Park la Botlhano yo fetileng. Basadi ba le babedi Jaden Margeman le Rolin Lessing le bona ba bolailwe mo tiragalong eo. Margeman o bolokilwe maabane fa Lessing ene a bolokilwe gompieno. Tlamatsane o tlile go bolokiwa kwa Zebediela kwa Limpopo ka moso. Mokhuduthamaga wa maloba wa dipuso selegae le merero ya segosi mono Gauteng Mzi Khumalo o bolokilwe kwa mabitleng a West Park kwa karolong e go bolokiwang bagaka kwa go yona mono Johannesburg. Khumalo re boletswe karolo ya bobedi ya tirelo phitlho e kgethegileng ya profense ka ntlha ya seabe sa gagwe mo pusong ya Gauteng. Ba lelapa, ditsala le baeteledipele ba sepolotiki ba tlhotse ba kokwane go tla go itlhobogela mokhuduthamaga wa maloba wa Cocta mo Gauteng Mzi Khumalo. Bana ba gagwe ba mo gopola jaaka ntate yo Lerato yo neng a ba emanokeng ebile e le mogaka mo matshilong a bone. To my father, some heroes don't wear capes but wear a suit and a beautiful smile which brought warmth
and comfort. We will forever miss you, Ntonga. May your soul rest in peace till we meet again, Ba. Go mokhuduthamaga wa matlo wa Gauteng Tasneem Motara, Khumalo e ne se tsala fela le modiri mmogo. Bobedi jo bo kopane la ntlha e le ditokololo tsa palamente, mme kamano ya bone e ne ya gola go tswa kwa palamenteng go nna kgolagano ya malapa a bone ka bobedi. Motara re Khumalo o ne a nna mogolowe moraga gore a nyalwe kwa lelapeng la gabo. Are o ne a mo naya dikgakololo mo dipolotiking, boeteledipele le mo mererong ya selelapa. How many friendships are privileged enough to travel that distance, from the corridors of parliament to dinners to airports and holidays, to marriages to children to family? That was our evolution. And through every chapter, Mzi remained my older brother. Gape Khumalo o gakologetswe jaaka moruanyi yo neng a ratela ba ba neng ba dira mmogo nae tse dintle. Tokololo ya komiti khuduthamaga ya ANC Khumbuzo Ntshabeni o buile ka seabe sa gagwe mo kgaratlhong ya baithuti ka dingwaga tsa bo 1980 go akaretsa seabe sa gagwe mo letsholong le le neng la baka gore dikiletso kgatlhanong le mokgatlho wa baithuti wa Afrika Borwa kana COSAS di phimolwe. On the 26th of August 1985, under the Public Safety Act, during a state of emergency, a ban aimed at crushing student resistance, COSAS continued to operate underground. And it was during these COSAS underground days that Comrade Mzi was recruited and he joined COSAS in 1987. He was part of the mass membership and grassroots leadership of the COSAS that propelled itself to its own unbanning in 1989. Tona kgolo ya nakwana ya Gauteng a re Khumalo o ne a le matlhagatlhaga mo mererong ya dipuso selegae. O mo akgoletse go thusa go aga masepala wa Rand West le seabe sa gagwe ka motsi wa go sa tsepameng ga sepolotiki le diphetogo tsa gangwe le gape tsa boeteledipele mo Johannesburg, Tshwane le Ekurhuleni. He is a person that understands the law. He kept on briefing us on the situation that is happening in the municipalities. O tlogela mmagwe, mogatse le bana ba le barataro. Kagiso le pabalesego di kwa setlhoeng sa ditshekatsheko kwa kopanong ya SADC ya bo 46 kwa Durban. SADC Tracker e tsene kopano jaaka kgaolo e kgaratlha ka go tlhoka tsepamo mo dikarolong tsa DRC, Madagascar le botlhaba jwa Mozambique. SADC ke nngwe ya dikgaolo tse di tsepameng tsa Afrika. Fela dintwa le go sa tlhomamang go ke teko go tsepamo eno. We actually having the Troika meeting. This morning we had the senior officials from the SADC Troika of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, which comprises of 3 member states, with Namibia, with Malawi being the chair of the Organ Troika, and Eswatini being the incoming chair, and United Republic of Tanzania being the outgoing chair. Mopresidente Ramaphosa a re gore kgaolo e fitlhelele tlhabololo e tshwanetse go samagana le dintlha tseno tse leng tlhoba boroko. We need to work together to address conflict, instability, governance failure, poverty and social discord. And we need to create equal economic opportunity and build inclusive institutions of governance. Afrika Borwa ya re e motlotlo go ba e tshwere kopano kgolo ya monongwaga jaaka baeteledipele ba ipaakanyetsa go mekamekana le tse dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo mo kgaolong. Council of Ministers also decide and deliberate on other issues that are affecting the region, and also the propose an agenda that should be presented before the leaders of government and heads of state. Kopano kgolo eno ya baeteledipele ba SADC e tshwarwa ka moso mme ditsholofelo di kwa godimo jaaka ba lebile baeteledipele ba kgaolo eno e lebanong ke kgatelelo e golang ya ikonomi, tshireletso le tlhabololo.
Mothoetso re tswella pele ka dikgang tsa rona. ACDP e itsisitse bontlhopheng ba yone ba bommeyara mme motlatsa president wa lekoko Wayne Thring ke ene ntlhopheng wa bommeyara kwa mmasepaleng o mogolo wa eThekwini. Bishop Dalton Adams ke ntlhopheng wa lekoko mo mmasepaleng wa Johannesburg. ACDP le yona e tsena mo moweng wa ditlhopho go itsise batlhophi ka molaetsa wa yona. Se ke jaaka ditlhopho tse di letilweng go gaisa di atamela fela jaaka ditlhopho ka karetso tsa 2024 ditlhopho tsa ngwaga ono di kaiwa jaaka tse di gaisanelwang thata. ACDP enang le tshepo ya re e buelelwa ke rekoto ya yona. Lekoko le itsisitse bontlhopheng ba lone ba bomeyara. Now the one next to me is the Deputy President of the ACDP who has been introduced already. Presidente wa lekoko le le itsitse pelang ka melawana le meetlo ya sekreste moruti Kenneth Meshwe a re fa maAfrika Borwa a batla diphetogo tse di tseneletseng mo dipuso selegaeng ba tshwanetse go voutela lekoko la gagwe. A re se se farologanyang ACDP le makoko a mangwe a dipolotiki ke tumelo ya bona mo melaong ya Bibele ena ya mpuso ya batho motheo wa maikarabelo a go netefatsa fa batho ba gololosega. If they put us in those offices, they elect our mayoral candidates, then they will ask themselves the question, why did we wait so long before we elected these people? Because we could have saved a lot of millions. Fa ane a rebola ditshepiso tsa lekoko motlatsa presidente wa ACDP Wayne Thring a re go lwantsha bonwenwe ke engwe ya dintlha tse di botlhokwa. ACDP e tlhamilwe ka 1993 mme e tlile go gaisanela ditlhopho mo bomasepala selegae le bomasepala bagolo botlhe. Thring a re bomasepala ba mo seemong se se masisi ebile ba tlhoka go falosiwa. The challenge of corruption is huge, and the Auditor General has picked up on that in the sense that irregular expenditure, you've seen irregular expenditure, vast volumes. eThekwini, as an example, has had irregular expenditure of some 4.6 billion rand, some 57% of the total municipalities in KwaZulu-Natal. Jaanong tsela e lebile ka ditlhophong tsa Ngwanatsele a le malatsi a le mane. Lekoko le tla itse morago ga ditlhopho gore a batlhophi ba dumalane le molaetsa wa gompieno. Jaaka letlha la ditlhopho tsa dipuso selegae le atumela makoko a dipolotiki a gagamatsa matsholo a one a go ngoka batlhophi le go itsise maina a baeteledipele ba ona. Makoko a DAUDM le APC a itsisitse bontlhopheng ba one ba bommeyara le go tlhalosa fa thebolelo ya ditirelo le tsamaiso e tlhomameng di le kwa setlhoeng sa ditsholofetso tsa ona. Democratic Alliance e itsisitse letsholo la yona la ditlhopho tsa dipuso selegae kwa Khayelitsha kwa Cape Town. Kwa moeteledipele wa lekoko le mmeyara wa Cape Town Gordon Hill Lewis a itsisitseng ba lekgotla ba ba neilweng tiro ya go matlafatsa kemonokeng ya lekoko. Hill Lewis a re DA e ntse ngoka kemonokeng go ralala naga. Mme a tlhagisa ntlha ya ba lekgotla ba le bararo ba ANC ba ba inyalantse le lekoko la gagwe ka KwaZulu-Natal jaaka lebaka. Our opponents are on the run. They are on the run. They know that they've got nothing to offer in Cape Town. What do you offer to people when the government in this city is already delivering so much and investing so much? You cannot offer anything credible. Kwa Eastern Cape, United Democratic Movement ya re dipholo tsa sešeng tsa ditlhopho tlaleletso di okeditse tshepo pele ga ditlhopho. Moeteledipele wa lekoko o kaile fa dipholo tsa kwa wateng ya ntlha ya Buffalo City e le sesupo sa kemonokeng e golang ya UDM le molaetsa wa yona wa boeteledipele jo bo nang le maikarabelo. We must recognize what is happening in Buffalo City. In the recent by-election in Ward 1, as led by Khotso Kobo, the UDM moved from approximately 1% to 16% in less than 2 weeks. Mekwa Mpumalanga, African People's Convention, APC, itsisitse bontlhopheng ba bommeyara ba Bushbuckridge, Thembisi Lehani le wa Dr. J.S. Moroka. Khabagare mo presidente wa APC a re lekoko le tlhoma bontlhopheng fela kwa le dumelang gore le na le bokgoni
boeteledipele le kemonokeng ya baagi go ka busa ka katlego. You note that this year is the first time that we've announced mayoral candidates, and we're not doing it as a box ticking exercise. That is why we have not announced in all the municipalities that we're contesting. We're doing so in municipalities where we know we have capacity, we have done work, and we have people who can stand out there to the public and perform. Jaaka makoko a tswelela go sonela ditlhopho tsa ona tsa boeteledipele le ditsholofetso tsa ditlhopho, ntwa ya go fenya bo mmasepala e a gakala ka thebolo ya ditirelo, puso le boikarabelo di tlhagelela jaaka dintlha tsa botlhokwa tse di ka dirang gore batlhophi ba itse gore ba tlhopha mang mo ditlhophong tse di tlang tsa dipuso selegae. Motho a tsore gaufi le go di garela jaanong dingwaga di le 14 morago ga matlhotlhapelo a Marikana ditiragalo tsa Phatwe le malatsi a le 16 di santse le ntho go ba baneng ba le kwa Kopi kwa Marikana gareng ga bona ke Leroma Letele yo a reng go batla botshelo jo bo botoka go tlhotlheleditse ba dira moepong go bolotsa ditshupetso. Letele o santse a hutsafetse. Le fa dithuntsho tsa sepodisi tsa Phatwe a tlhola malatsi a le 16 e le tsona thitokgang ya segopotso sa Marikana dipolao di simolotse malatsi a le mmalwa go sa le gale magareng ga Phatwe a le 12 le 14 badiri ba moepo ba le barataro batlhokomedi ba le babedi ba Lonmin le mapodisa a le mabedi ba ne ba bolawa ka nako ya dikhuduego. Badiri ba ne ba kokwana letsatsi le letsatsi kwa thabeng e itsegeng ka Kopi go buisana le go totobatsa ntlhakemo ya bone e leng go okelediwa dituelo. Montene re qoqa hangata e ne le ntho batla se ne se batluwa tšhelete gore at least impe re nyollelwe megolo jwa e ne le forced gore house strike ile ba permanent, which means le gona re ka se mosebetsing. So ra tlameha le gona re tlo strike ka ofela. So ke mo merela ga loser le mesebetsi because di contract tse ding di le tsa tsamaya. Dikgotlang magareng ga sepodisi le badiri ba moepo di ne tsa tswelela. Letela a re maemo a ne a setse a tsitsipane kwa tikologong ya Marikana pele ga tsereganyo ya mapodisi. O gakologelwa badiri ba moepo ba ba neng ba robala kwa Kopi le dikgwebo tse di neng di tswetswe. Already strike in a sense se qadile, so ene re itse go tsua fela like in a sense go tletse like le di up and down di shop di kwetswe. Seo se simolotseng jaaka maiteko a sepodisi a go busetsa maemo mo taolong se feleleditse e le thulano e neng ya paretswe ke tiriso dikgoka. Ona tletse medumo fela e tshabeang and then se medumo fela. Even le climate je tsela ka leng ka teng no tshintshile tletse misi. Se ene ya nna polao ya mogoso ya badiri moepong ba ba bolailweng ke sepodisi. Ona go tswile le gona jwalo e se ka maybe re tlo shwa ka ofela he jwale. Komishene ya dipatlisiso ya Falam ine ya tlhongwa malatsi a le 7 morago ga tiragalo. Komishene ine ya tshitsinya gore mapodisi a le 72 a sekisiwe. Setlamo sa Lonmin sona se ne sa rekiwa ke Sibanye Stillwater. Khabagare Letele ga ka tlhola a dira kwa moepong morago ga dipolao tseno mme dingwaga di le 40 morago ga mo ga ise a bone tiro. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.